ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر التاريخ السلام عليكم علي عبد الله ميريش بدل كلي فجر تاري مثل سلاغ بروجرام كايكو هذا مثل سلاغ ريغ بروجرام نمونيرو أرجون من فشافة أصحاب الكهف وتكف باغا ميهونغ باهك بروجرام كوريا غستباني الشيخ عبد الله جميل هذا إنغلنا نان فدين أول ميهار واحد كوميدني كهف باغا ميهونا بهغتون أصحاب الكهف كينوتا كهف باغا ميهونا كي ماين الله إمام حق واغتوغا إمام وغن تبي تدويري كيري زوانون كله هذا mi wahakayme salgun menna ingenda fadain zuanu wanjeheni kankama medu visna fikurko kandattaka jehilu menneti findika menneti kerigen kankama kurmetla bayaka mire imma furatama algondo program ga wahaka dekkuma dannawalani al-ustaz Musa Anwar ade mihar algondo wahada kumedani suratuke kawisona ayat ade liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanazawna bainahum amrahum ade miyayata balalay miyayatoge mibaga manayki ei allah ga wada fulu haggote dukomga qiyamad duhamad shakkenne kan ebihun dinagata mashe ehinde zwanunge kandakamedo ebbe konebaka jawab kuri emihun bunye faqalu ibnu alayhim bunyan rabbuhum alam bihim manaki fahe ebbek bunye ezwanunge washagen binayen hadashe ezwanun kanta danodagutum bodi ebbe emihun reskalage manaki emihun etiba hohlage doru bandukon emihun ge halage emihun dokollashe قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا معنى كي ميهم كندتهو کے مچا گدغ ميهم بنيه هم كشرون ازوانن تبيتاغا مسكت بنا قرانيه بون جرير بدالوني اهم بني ميهم تري مؤمنون همنه دون بيكي كافرون اي ايگ تريغا تبني شرك هلورينه اسا في القران کا بیان کفاوني مسكي هجرين ستيك ستار ونهر هشام بن عبد الملك قدوسورغا ادي هجرين تنستيك هيدي هبنار عباسي خليفه الموفي قدوسورغا يا هجرين نوستيك بنهر खैतबाई अल मलिक अल अशरफ के ज़मानु गया हिजरैन नोस्ते के फनारनहारो अल मलिक खंसवा अल गौरी के ज़मानु का फ़निफ़ा वाकमा देखा को मैं सूरतुल कहफ़ के 22 आयतुगा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबा बसवला लालायर अदे ए आयतुगा को मैं बयान को दबाफनी एमी हुंगा ददा बेगतो मिस्तंग में दुगा उफरिफा खिलाफ तक का मिकंदत अदे 22 आयतुगा वही कुरबा फती सयक़ूलून सलासतुर राबियुहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल ग़ैबि ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا معنى يميهم كره بيك بني أي تميهن يميهم كره هترون ميه كي يميهم كوتاي أدي يميهم كره بيك بنانه أي فسميهن يميهم جهوانا أكي يميهم كوتاي هي كغيب جواه دكانية أدي يميهم كره بيك بنانه أي هميهن يميهم جبنا ميه كي يميهم كوتاي ಖಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳವಾಶೆ ಎಮೀಹುಂ ಅದದ ದನೋಡಿಗತುಂ ಬೊಡಿ ತಿಮು ಖಲೇಫಾನುಗೆ ವೆರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಮದು ಬಯಕ ಮೆನುವಿ ಎಮೀಹುನ್ನ ದೇತೆರೆಗ ಖಲೇಫಾನು ಜವಾಬ್ ಖಲೇಫಾನ್ ಎಮೀಹುನ್ ಮದು ಬಯಕ ಮೆನುವಿ ಎಮೀಹುನ್ನ ದೇತೆರೆಗ ಖಲೇಫಾನು ಜದಲು ನುಕರವಾಶೆ ಅದು ಎಮೀಹುನ್ನ ದೇತೆರೆಗ ಎ ಜದಲು ಕುರ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಎಕ್ಕಾವೆಸ್ ಖಲೇಫಾನು ಸುವಾಲ್ ನುಕರವಾಶೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುತವಲ್ಲಿ ಅಶಾರಾ ವಿದಾಳವನಿ ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ಥನಾ ಜಮಾನ ಅದದುಸ್ ವಂಹನಾ ಕುರವಾಫಕಮ ألم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم كيتي رسولك زمانوغا أهل كتابين ميهم بس عدد بيان كرموغا واني ناكام يبفا بميهم أميهم عددكي فاسميهم كمشا هوانا ميه كميهم كتا كما أدي أميهم عددكي هميهم كما أبنا ميه كي كتا كموغا بني ما يعلم إلا قليل مي جمانكي ميستهم يترين قتادة ابن عباس بداله كما بني تمن كليفانكي ما الله سبحانه وتعالى إسسنا كربافا ميهم يترين ميه كيمه أميهم عددكي هتكي ولا تستفت فيهم منهم أحدا مانك أهل كتابنا أميهنا بهغتون إبس إذن اللي فنته أميهم بعدكني هتوك لفاكشة إبس كهله إسناد النتيجة محمد كفانة كليفانو غاتن حق بيان بين أمفه أميهنا إكما بهغتون سؤال نكرب باشه دين أقول من سورة كافي كتابي سنة سوي سنة بلالر ميدياتك من الله سبحانه وتعالى وهي كربافني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا maneki adi kalefano ebbes kamaka deterega hamakasharun timan kalefano madama ekame korawana me vidanu washe illa an yasha Allah wadhkur rabbaka iza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada
ಮಾನೇಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ವಿದಾಳ ಫೆಮೆನುವಿಯೆ ಅದಿ ಹನುಫುನ ತೆಜ್ಜಿ ಹಿಂದೆಗ್ಗ ಕಲೇಫಾನು ರೆಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಹದಮ ಕೊರವಾಶೆ ಅದಿ ಕಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳವಾಶೆ ಅಳಗು ರೆಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಮಿಯವ್ವರೆ ಕಾರಿ ತದುಮಗಕ ಮಿಯಳ ಮಗುದಕ್ಕವಾ ಫಾಶಿಯೆ ಮಿಯತಕ ಬೇಕೊ ದೆಮುನ ಜರೀರ್ ವಿದಾಳ ಫವನಿ ಮಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ನಬಿಯ ತದೀಬ್ ಕೊರೆ ಮುಗತುಂ ಬಾವಾಲೆ ಬಾಫವ ಆಯತ್ತಕೆಕಂ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕೊರೆಬುಮಕ ನುಲಾ ಎಬಿಸ್ಕಮೆನ್ ನುವಾಣೆಕಂ ಕೀದ ರಸೂಲ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಹುಷರುಮು ತಿಮ್ ಮಸಲ ಬೇಕತು ಕಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳುಯಿ ತಿಮ ಕಲೇಫಾನು ಮಾದಮ ತಿಯ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವಾಣಮೆ ನಮೈ ಸ ಕಲೇಫಾನು ಹದ್ಮಫು ನತಿಗೆ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ವಿದಾಳು ನುವೆ ನತೀಜಾಗತು ವಹಿ ಯೌಮ್ ಲಸಗಂದಿಯ ಮುದ್ದತ ಬೇಕತು ವಿಮರಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಫವನಿ ಐ ಫನರ್ ದವಸ್ಕಮ ಯಫಹು ಎತಿನ್ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬ್ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಕಲೇಫಾನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಅಶಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅದೆ ಸೂರತುಲ್ ಕಹ್ಫ್ಗೆ 22 ವಣ ಆಯತನ್ ಅಳಗೊಂಡ ಬಲಾರ್ ಮಿಯಾತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂಗವಣಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಕಹ್ಫ್ಗೆ ಅದದ್ ಬಯಾ ಕುರುಮುಗ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಫಾವಾ ಕಮ್ಗ ಮಿಕಮಾಮದು ತಿನ್ ರಿವಾಯತೆ ವಾಕಮ ಆದೆ ಏಗ ಹತರ್ವಣ ರಿವಾಯತೆ ನೆಕ್ಕಂ ಮೀನ್ ಅಂಗಾದೆನಿ ಆದೆ ಮಿಯಾತುನ್ ದಲೀಲ್ ಕುರನಿ ತಿಂವಣ ಬುಣುಂ ಐ ಸಹಕಮ ಐ ಸಯಕೂದುನ ಸಲಾಸತುನ್ ರಾಬಿಹುಂ ಕಲ್ಬುಹುಂ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أدي ميا غوليجن رجمن بالغيب أي غيب جواهك دكني هي كشه أي مي ده روايتكي أي رانغ رواية نون كمان أقول مننge بدليل لبه එහෙම එමිහුන් වාහක බුණනි එවස් දලීල නැති බුණා බුණමෙගේ ගොතුගේ ආදේ නේගේ තනේ ෆෙන්නහෙන් නුත නේගේ තනේ නෙත්තනේ ෆෙන්නහෙන් නුත නේගේ කමෙ බයන් කුරන් උලේ ගොත්කෂේ මිවාහක මිබුණනි අල්ලාහ් තාලා වහී කුරවණි වයක්දිෆූන බිල් ගයිබි මින් මකානින් බঈද් මේ සූරත් සබාගේ 50 වනායේ මියාතුගේ මානේ කී අදි ගයිබ් ගාවා තනා මෙදු එබෑ මිහුන් දුරුතනකුන් වාහක දක්කා උළුනේ දෙන් තිම්වන බුණුමු ගවණි වයකූදුන සබඅතුන් වසාමිනුහුම් කල්බුහුම් එමිහුම් බුණි හතකේ අවවණේ කී එයි කුත්තායේ මිතාග ෆහතමි කුන් හියෙක්කම ඒ බුණා බුණුන් ඇස්ෆර් නුවාති අගොන් මෙන්න එංගෙනි මී සහරිවායක මී දලීල් කුරණි මි බුණුන් එයි සහකමෂේ ආදේ අල්ලාහ් වහී කුරවණි මා යඅලම්හුම් ඉල්ලා කලීල් මදු බයක නෝනි එමිහුන්ගේ අදදෙන් නේගේ ඉබ්න අබ්බාස් විදාළවණි තිමන් කලෙක් ෆානකි ඒ මදු අදදුගේ මීහුන්ගේ තෙරෙන් හිමිනේ වඩයන්නවා බේ කලෙක් කමුගේ ඒගමි ඉෂාර කුරණි අදදකි හතකේ අල්ලාහුගේ නබියායන් එමිහුන් එතා තිබි මුද්දතුස් එංගි වඩයන්නවේ අදි එමිහුන් එතා තිබීරුගේ එමිහුන් තිබී කිත මීහුන් කම්වස් එංගි වඩයන්නවේ ඒ එංගි වඩයන්නවා එංගි වඩයාගතුමුගේ තෙරෙන් ඉබ්න අබ්බාස් මිකංකන් මී දේහවේ එංගි වඩයාගෙන් දියයි ආදේ මියදා හැමවස් එමිහුන් ආදේ කහ්බාගාගේ මීහුන්නා ගුලිෆාවා කන්තතවණි නේගුමෙග්ගේ තෙරේගමි හගීගතකි එබෑ මිහුන් උළුනි ඊසාක් ෆානවරේ කුරියගතෝ නුවත ෆහුගතෝ එබෑ මිහුන් අමිල්ලෙන් හෝදා බලාගෙන් ඊමාන් වීතෝ නුවත නූන්තෝ නුවත ඊසාක් ෆානුගේ හවාරියගේ ගවාලවමන් එමිහුන් ඊමාන් වීතෝ නූන්නම එනුන් ගොතකන් එමිහුන් ඊමාන් වීතෝ එබෑ මිහුන්ගේ රශකි රූම් කරාග රශෙත්තෝ නුවත නූන්තෝ නුවත ෆස්තීනුගේ රශෙත්තෝ එමිහුන් ගාදකේ තිනෙත්තෝ හතරෙත්තෝ නූන්නම ෆහෙත්තෝ නූන්නම මි හයෙත්තෝ එගොත මි අදොත්තක මෙදුගේ සම හගේගතුග හෝදා බලන් ජීෆෙමති අල්ලාහ් තාලා නහී කුරවණි මිෆද කංකමුග අල්ගොන් මෙන් ජදලුකෝ හිදු මානේකි අල්ලාහ් එංගෙවි මිෆද කංකමුගේ ඉල්මු එකලාංගේ රුජුව කුරාෂි ඒ මිකංක මොළ දෙනවඩිගෙන් වණි අල්ලාහ්ගේ අල්ගොන් මෙන් එබ බුණන් ජිහේ අල්ගොන් මෙන් හැම මි ලෆා කොෆා අද දෙ බුණනියේ ඒ අදොත්තක අල්ගොන් මෙන් එක කොණිකක ජදලු ನುಕುರಾಶಿ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಮಿಕಂಕ ಮೊಳ ದೆನಿವಡಿಗೆ ವಾ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬುನೆಫಾ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮದು ಮಿಂ ವರುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ನೇಗೆಕಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಶೆ ಅಸ್ಲುಗ ಮೀಂ ಅಂಗಾದೆ ಬಾಕಿ ಹಗೀಗತ ಬಲಾಫಿಯ ಎವಿ ಮೀಗೆ ಇಬ್ರತಕಿ ಮೀಗೆ ಅದದೆವ್ವೆಸ್ ನೂನೆ එකමකු මීගා හිඟාෆාවා කන්තතකේ මීගා ඉබ්‍රතකි අදදේ නූනේ ඉබ්‍රතකි එහෙම්වීම එයි හතරෙන් නුවත අශික්කම වියස් එයි මුහිම්මුකම නූනේ එකමකු මුහිම්මුකමකි අල්ලාහ් තාලා එබෑ මීහුන් හේලව්වා එබෑ මීහුන් දුනිය නිර්විය තින්සතේකෙවර ගිනාහරු වෙගෙන් දීම ෆහුගා මියේ මුහිම්මුකමකි ඒ zamanuge උලේ මීහුන් එබෑ මීහුන් දුෂුමට්ටකේ එගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහුන් හේලව්වා එමීහුන් මේ දුනිය මච්චන් අලුන් නිර්වෙවි අදි මී එකලාගේ මීස්තකුන් කව්වලු නිර්වාණි කොම්ෆදේකුන් කම් විස්නා මීස්තකුන්න එකංකන් දෙනගතුම එකලාගේ දෙක්කෙවි කමිකේ මී හගීගතුග එහෙම මියේ මීගේ ඉබ්‍රතකි අල්ගොන් මෙන්න මී දුනිය මතීග එකංකන් කොම්මස් zamaanege කොම්මස් බේක ෆෙන්නානේ ගොයින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියති මෙදවරි කරවවා එවහ කල්ගොන් මෙ මිදනි කියමු
dairu algon menna vesama e ibrahim egotuga mi hasil wegen diu mige muhimmu kamaki ehviya mikanta ejjilun anejjila waratumun daane goin Allah subhanahu wa taala wani meduveri kod devwafe ei mi ummatuga mikan mi handam wane gota miwahaka suratul kahf ga Allah subhanahu wa taala mioti bayan korawafa den miwahaka ga tereng suratul kahf ga Allah wahi korawani wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi liyaqraba min hadha rashada mi suratul kahf ge tevis adi sawis mi de aye ade mi de ayatan algon men balalima mi de ayatuga waram mativeri adaben insanayen eba daskodde Allah taala kiyet rasulan unganna devvi mativeri adaben mitaga mifaha korweni nota akhlaage mifaha korweni suluke riveti gotem mifaha korweni adi mi akhlaage ekalange ekalek faanuge macca baru elu vi minwaru algon menna mitaga mifahaga wegen dani hagigatu kiyet rasula mifada akhlaqi adabi kame daskoddewumuge beenumaki algon me mi ummatuge mi hunna mikankan handan koddewa mi got matiga mi umme tarbiyatu koremu Allah angawa fulani algon men taka ekalang rasula ga riveti namuna takelleve wahaka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hama kashwarun Allah ga rasula ga tiba me taka riveti namuna takelleve e namuna algon men taka levvi Allah subhanahu wa taala mi ekhala namuna mitaga mi angawad devani ekalek faana kandattake daskod devvi ega fawga algon men nange balazim kure ekantatan algon men qabul koggen ekankamu algon men hifata hage gatuga ehema kame kuram buna kama vejjeya fahatun algon men bunashe Allah irada kure viyai ade migota bunan ekalek faana Allah subhanahu wa taala mi daskod devani mi muli ummata daskod devwa riveti adabeke hage gatuga ekalek faana eka daskod devvi kamuga vies ade erun enage azmu furihama wegen dani ummid furihama wegen dani e sabaki Allahuge ala mi insanaya madama ge hale nenge madama waane goten algon me ekakavs nenge ham efaden evs kamaki Allahuge irad fula minwar fulum menui hingane kankame nuune ehvi algon men ekankama visnan jeheka mitaga mi angawani ham egoto miatun den hama koddewa anekamaki algon menna kamen handa netijjeya man Allah handuma koren jeheka ad Allah wahi korwani wadkur rabbaka idha nasita kalek faanu kamen handuma netijje nama kalek faanu haddawa bodko raskalange handuma fulu korawashe algon men Allah taala handuma koren jeheni waki waguta kunu huriha wagutegga beenumwa komme hindegga ade miatun dehawa anekamaki mi algon men kamakamedu handuma netijjeya Allah taala handuma korun kam mitaga mi ishare korevigen diye sabaki kantatan mi handuma wegen dani nota handuma netigen mi dani shaytani baregge sababu nota shaytana handam wegen ekan handa netigen dani bala mahenga suratul kahf ge fastulas timwana ayen Allah wahi korwani wama ansanihu illa shaytan maneki ege matin handa kurmun algon handa nattale shaytana fiwa hen ecche nune adives hen ayatega Allah angawani istahwadha alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrullah mi suratul hashr ge namarwana miyatuge maneki shaytana wani eba mihunge macce gadawegen fe eba mihunnan Allah handumaneti kollane goy shaytana meduveri kuri adives hen ayatega Allah wahi korwani Allah taala handuma kurmaki shaytana fasaleve kameke ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين مي سورة زخرف کے تیری سونائے میاتو کے معنی کی رحمان وانت اللہ ہندمکرم دیکھو ہدا کانوے گن میہائی امیہا شیطان میدوری کروانے میہ کے فہی امیہا واہوشی اے شیطان وکنوے اکوگا ابدوانے میہ کشے ادیو سنگونی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس mi suratul nas ge ekakun hataraka maaneki kalek faanu vidalu washe mistakun haddawa bodko raskalange rakkaterikan timan kalek faanu ediwadagen hoddome adi mistakunge veri raskalange e mistakunge ilahuwanta raskalange sirrum waswas de shaytonage nubakamune timan kalek faanu mi e raskalang medweriko rakkatiruma mi edeni ehme mi wahaken algon menna mi engeni mifada waswahaki hagegatuwa mi ghafil wegen anna kamekan Allah handuma kurumun duruwima mi ghafil kam mi annani ade ehwima shaytana duru wejjiya nota shaytana timaya waswas den fashafiya ei tima kiban Allah ge matin handane tigen dane kame ehwe Allah angawani wadkur rabbaka idha nasita mi
ayatuga mi angawani Allah ge matin handan kuran handan netijjeya algon men kamen handan netijjeya den Allah taala ge matin handan kurashe bay bekalu mitag faha kurawani Allah taala mi handuma Allah taala ge handuma netun algon men mi kamen handan netunima Allah taala handuma kurmattaka kuran jihekamaki namaz kurme ei Allah taala ge basfuluga ekam watiye waqimi salata li dhikri ei timang Allah handuma kurmattaka namaz qaim kurashe mihin onnatiye ema eiwes usulen Allah taala handuma kurun gotun bay fara Allah ge zikru kurun eiwes handuma kurmay gotuga vegendane adi Allah namaz kurun eiwes Allah handuma kurme kamga vegendane hema ilmeri mi de gotaves eba dalil dakwa mitaga den hama hemme miyatun dehawani ghaib gawa kandataki Allah taala khasa kandatekan hama efaden ahda aqdan ebbasuma wafatirwan jihenakam wes mige aba dalil kore suratul maida gebwana ayatuga Allah wahi korwani ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud e imam ve jamisa kunne tiyaba mihun ahdu taka aqdu taka ade ebbasun taka tiyaba mihun ihtiram kurashe ekanta tafudashe ehin ayatuga Allah wahi korwani wa awfu bil ahd inna lahda kana mas'ula mi suratul israge tiris hatarwanaye miyatuge maaneke tiyaba mihun ahdu fuddashe hama kashwarun ahdaki ekama medu qiyamet duhun sual kurave kamekam gave ibnu jarir vidalwani insana Allah irada kurawafiya e bunan handa netijjanama ekam ge tawbayaki fahatun yanna bas bunume asa an yahdiyani rabbi liyaqraba min hada rashada timan hadwa burko raskalang timan ana miyevre kaari tedumagakam magudakkawane mi ibare bunume den egoin Allah subhanahu wa taala medweri koddewani insana kehmim mi algon men mi angadeni algon menge kibaga kamen handa netijje avahan Allah taala ge matin algon men handan koren jihene kama adi hama egotan Allah taala ge kiben algon menge mi Allah taala ge matin algon menge handa nattala farataki shaytanaka shaytanaga waswahun algon men salama yumataka Allah handma koran eba jihekan mi wahaka algon men mitaga eba afahaga wegen ebade den mi ay bawale we sawbaka balayru mi yahudin makkaga mushrikuna nota quraishunna mi engikama wani kaleme muhammadun sallallahu alaihi wasallam garihuga furana ameduga suwal kurashi adi bimuga hurahasha digan hinga daturu faturu kon ulun mihaka ameduga suwal kon hadashe adi hama egota zuwanun takegge wahakya behegotu mi kahbagage mihunge wahaka miya behegotu mes suwal kurashe ema furana zulqarnain adi kahbagage mihunna behegotun suwal kurma yahudin makkage mushrikun gatuga mi edemun diyei ehmima makkage mushrikun rasula miswalta kuri ekalek faanu eya vidigen vidalu ikama wani tiyaba mihun tiya kuri suwalta uge jawabu madama timan kalek faanu devwaname ekamaku ekalek faanu mitaga Allah irada kurviya mibas vidaluman handmaful netigen diyei den muddatakan ade fanara duhuge muddataka wahi bawalevun medukenigen diyakaman ilmere mifaha kurawani den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikama hitanful kureviye efu Allah taala mi tin sualuge jawab kirit qur'anuge bawalevi wayasaluna kanir ruh qulir ruh min amri rabbi mi ayata nahnu naqus alayka nabahum bil haqq mi ayata wayasaluna kanil qarnaini usatlu alaykum minhu dhikra mi tin ayata guligen huri ayata mi wahakata bayan fa ayata mitaga bawale vi ade kommekas mi ayatuga Allah taala ekalange nabiyya itabuge bas wahi kurawa fave ei ekalek fan insha Allah nota Allah irada kurviya vidalu nuwuni tive itabuge bas bawale vi den ilmarin faha kurawani mi ayatun eba dalil kure kirt qur'anaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam amille fulan haddawage genne vecche nunkan ei timaya radduwa gota basta beenon ko timayan ege mi huturu bahen anna gota hunna basta beenon men qur'ane eves miheku amilla liya echigga emiheku balani ege wara furihama goy gotan echi liye ekulawale vetoy miyatum seba dalil kure hagegatu kirat qur'anaki ega kirat rasulag evves minwaregge baye shamil nuwa Allah taala hazratun bawale vi furihama fotekka miyatun eba dalil kure adi ilmarin hama miyakiga mi faha kurawani hama mikhala kamaka meduga Sulaiman alayhi salam vesama halate kurimativi kama miwaha kirt qur'anuga ishare kurefave Allah wahi kurwa fonani walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma ana mi surat saduge tiri satarwana aya miyatuga maneki
ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವೀಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ತಖ್ತುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹಶಿಗಂಡೆಂ ಎಲ್ಲವೀಮೆ ದೆಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನು ತೌಬಾವೆ ವಡಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ರುಜುವ ವಡಾಗತೆ ಆದೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಕುರ್ಮತೆ ವಡಾಗೆ ಫಿತುನೆ ಕೀವಸ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಕುರವಾಫಿಯೆ ವಿದಾಲ್ ನೂಮೆ ದೆಂ ಮಿಕಂಕಂ ಮಿಗೊತಂ ಮಿ ಹಿಂಗಾ ದಿಯುಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ಮಿ ಅಂಗಾದಿನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕಮೆ ಕುರಾಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ಎಯಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಹಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಕುರವಿಯಾಯ ಬುಣುಂ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರಾಕಮೆಕೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವಿ ಉಸೂಲಕಿ ಅದಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವಿ ಕೊಮ್ಮೆಕಮಕಿ ಮುಳಿ ಉಮ್ಮತ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವಿ ಕಮೆಕೆ ಎ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂ ಎಕಂಕಂ ಹಂದಾಂ ಕೊರೆಂ ಜಿಹೇನೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಂದುಮಣಿ ತಿಜ್ಜೆಯ್ಯ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ವಿಸ್ನೆಂ ಜಿಹೇನಿ ದೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಂದ್ಮ ಕುರುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕಿಬಾ ಮಿ ನತ್ತಾಲಿ ಫರಾತಕಿ ಶೈತಾನಾಯ ಎಹಮ ಶೈತಾನಾಗೆ ವಸ್ವಾಹುಂ ಸಲಾಮ್ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಂದ್ಮ ಕುರುಮಂ ಅಲುಂ ಎಂಬುರಿ ರುಜುವಾವು ಮಶೆ ಮೀಯ ಮಿತಾಗ ಮೀ ಫಾಹ ಕೊರಂಜಿಹೆ ಕಮಕಿ ಅಲಿಸ್ತಾಜ್ ಮುಸಾ ನಿಜಾರ್ ಅದು ಕಫ್ ಸುರತುಗೆ ತೇವಿಸ್ವಣ ಆಯತ ಬೆಹಗೊತ್ತು ತೇವಿಸ್ ಸೌವಿಸ್ವಣ ಆಯತ ಬೆಹಗೊತ್ತು ದೆಮೆ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕಗಳ ಗೊತ್ತು ಅಗುಣಹಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬೇನುವ ಮೀ ವಾಹಕೇಕಿ ಮೀ ಫೊತಕಿ ಅದ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನಕಿ ಅಗುಣ್ಮಿನ್ಗೆ ದರಿಂ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಕ್ಕವಾಫಾವ ವರಂ ಅಘೋರಿ ಫಿಲಾವಳತಕ್ಕೆ ಅದೆ ಮೀ ಅಗುಣ್ಮಿನ್ ಎಮ್ಎಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಗೊತ್ತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಂಗ ಬಾವಾಲೆವ್ವೆ ಶರಿಯ ಅಗುಣ್ಮಿನ್ಗೆ ಹಯಾತುಗ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಮಗುದಕ್ಕಾ ದೆನಿ ಮಿ ಫೊದುಗ ಎಹಮಿಮ ಮಿಕಮುಗೆ ತೆರೇಗ ಅಗುಣ್ಮಿನ್ಗೆ ದರಿಂ ಹೇವಗೊತ್ತುಗ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ರಿವೆತಿ ಮಿಸಾಲುತ ಆದೆ ದಿರಿಹುರಿ ಮಿಸಾಲ್ತ ಮಿ ಫೋಟೋ ಮಿಹಿರಿ ಸಾಫ್ ಕೊಫೆನ್ನ ದೆಮ್ಮೆಸ್ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ದೆ ಫಾಹ ಕುರೆ ನುಕ್ತಾ ವೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಆಗುಣ ದೀತ್ರ ವಾಕದ ಧನ್ಯವಾದಾನ ಯಾಗುಳೆ ಎಹಂ ನುಕ್ತಾ ತಕೆ ಆದೆ ಕೀತ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಐತಾಬ್ಗೆ ಬಸ್ಫುಡ್ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಆಸ್ಫಾ ಮಿವಣಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನಕಿ ಅಗುಣ್ಮಿಂಗೆ ಉಮ್ಮತ ಫಣುವಾಫವ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಕಮ ವೆಫಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನಕಿ ಅಗುಣ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಗುದಕ್ಕಾದೆ ಮುರ್ಷಿದು ಕಮ ವೆಫಾ ಮಿಕಂಕಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಗುಣ್ಮಿಂಗ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನವೆಸ್ ಎಗೊಯ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೇವ ಮಟ್ಟಕ ಆದೆ ಎಹೆಮಿಮ ಅಗುಣ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುರಬ್ಬಿಂಗ್ ದರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕದುಗ ತಿಬೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಕಮ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಿ ನುಕ್ತಾತಕ ವಿಷ್ಣಾಲು ಮಿ ಹಗಿಯತುಗ ಅಗುಣುಗೆ ಪಾಯಿಂಟಕಿ ಎಹೆಮ ಮಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಂದಮ ಫುಲ್ಕುರುಮೆ ನೆತಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಕುರೆವಿಯ ಎಹೆಂ ವಿದಾಳುಮೆ ನೆತಿ ಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಮಿವನಿಕಮ ತಿಮನ್ನ ಮಾದಮ ಕುರಾನ ಕುರವ್ವಾನಮೆ ಎಹೆಂ ವಿದಾಳುಮುಗೆ ಸವಬುಂ ವಹೀಗೆ ಕೆಂದೆಗೆನ್ ದಿಯಕಮಿ ಆಗುಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ವಾಹಕ ಎಂಗೆ ಕಮೆ ಎಹೆಮ ಎತನು ಆಗುಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಎಂಗೆ ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಗುಡ್ಮಿಂಗೆ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ವರಗೊದ ನಮೂನಾ ಆದೆ ಅಗುಡ್ಮಿಂಗ್ನ ಕಂತತ ಉಂಗಣ್ಣವಾದೆವ್ವ ಫೊಣುವೆ ಮೆ ರಸೂಲಾ ವಿಸ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ ಕಂತತ ಉಂಗಣ್ಣವಾದೆವ್ವ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಹೆದ್ದೆ ವೀರುಗ ಇಲಾಹಿ ತರ್ಬಿಯತು ದೆವ್ವ ತರ್ಬಿಯತು ಕೊರೆ ವೀರುಗ ಎ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತಕ ಸಮಾಲುಕಂ ಗೆನ್ನವ ಎಕಂತತ ಅಮಲಿಗೊತ್ತು ಕೊರೆವ್ವುಮ ಎ ಪೊಟ್ಟೆ ಬಾರವಳ ಮೀಗ ಅಗುಂಡ ಫಾ ಕೊರೆ ದೆಕಮೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಕುಡಕಮೆ ನವ್ವೆಸ್ ಎ ತರ್ಬಿಯತುಗೆ ತೆರೆ ದೂಕೊಣ್ಣುಲು ಅಣೆಕ್ಕಮಕಿ ತರ್ಬಿಯತುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ ತರ್ಬಿಯತು ಕೊರ ಮುಂದಾರುಗ ದರಿನ್ನ ಕಂಕಂ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಕುದಿನ್ನ ವಿಷ್ಣಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗ್ ಆಮುಕೊ ಗೆಂಗುಳೆ ಉಸೂಲ್ ನುಂ ಎಹೆಂ ಗೊತಕ ವೆಸ್ ಕಂದತ್ತ ಕೊರಂಜಿ ಹಿದಾನೆ ಆದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಸ್ನಗು ದಿರೆಂ ಖಿಯಾರ್ ಕೊರೆವಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೆ ಸಾಹಿಬ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಏಕಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇತಾಬುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಬಾವಾಲವ್ವ ಅದಿ ಎಕಮುಗ ಅಗುಳ್ಮಿನ್ ಇಲ್ಮರಿಂ ಸ್ವಾ ಕೊರ ಗೊತುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂವರೆಗೆ ಅದಬೆ ಗೊತು ಏಕಂಕಂ ಬಯಾಮಗೆ ದಿ ಅಗುಳ್ಮಿನ್ ಮಿನುಂ ಎಹೆಂ ಹಾದಿಸಾಯ್ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಫಾ ಕೊರೆಗೆ ಅಣ್ಣಾನೆ ಏಯ್ ಮಿ ಮಕ್ತೂಮ್ಗೆ ವಾಹಕಂ ಅಗುಳ್ಮೆನ್ ಬದಾರುಗ ಫಾ ಕೊರೆವೆ ಹಾದಿಸಾಗ ವೆಸ್ ಅದ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಮಿ ಸುರತ್ ಅಬಸ್ ಗ ವೆಸ್ ಮಿ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರ ಮಿಕ ಹಾದಿಸಾ ಬಯಾನ್ ಕೊರ ಎಫಾರುಸ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಅಮಲ್ ಫುಲ್ ಕೊರೆವಣು ಗೊತಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಂ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೇವ ಅದೆ ಎ ಮಿ ಜಮಾಅತ ಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಇನ್ನವಿ ಕುರೈಶುಂಗೆ ಬೊಡುಂಗೆ ಜಮಾಅತೆಗ್ಗ ವಾಹಕೊಳ ದಕ್ಕ ದೆಂ ಎತನ ವಡಾನ್ನವಿ ತಂಕೊಳೆ ಎಹಿಂ ಸಿಫೆಗ್ಗ ಹುಣ್ಣೆವಿ ನಿಕಮೆತಿ ಬೇಫುಳೆ ಗೊತುಗ ಹುಣ್ಣೆ ಬೇಫುಳೆ ಕಮ ವಾಹಕ ಗಣನ ಕೊಮ್ಮೆಕ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೆವ್ವುಂ ತಂಕೊಳೆ එක හැරිකොල් ලෙවුම ඇකුග එකහ කන්තත්ත එගොත නොකුරෙවුම කීතු කුර්ආනුග මි තර්බියතුගේ ෆිලාවලතගනනි මිකහල වරග්ගින හාදිසාතකේ මි අගුණ මි දන්නවනි තර්බියතුගේ මගුග මසේ කුරන් එකුමෙන් තිබි අගුණ මින්ගේ මෑමි ෆෑන මිහිරි හම
agu nukureyawruge filawurtake mi fotuge teran algun me wannama hingashe mi fotuge sofahatan algun me tankole visnundirikama ayhuga samalu etibe vidaloma hingawashe ero min komme sofaha ko min komme ayete kon algun menge hayata etake darusal libegen dane musagfana ge siratan algun men balalikam gaves algun medanne kit qur'an ge asfa waqataka bargus mikala adaberi tarbiyatuge filawurtan asabe kalekfan Allah subhanahu wa taala ge didar fula edi wadaganne yogotuga wakitanaka wadage Allah wahi korawani kalekfanuge faam pulu bahattawa aruba wadanna wash hemema agun menne ibe enge fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa mi ayatu gaves agun menne evenge Allah subhanahu wa taala didar fulu mi dushumatta kay kalek fana enge wa muru fulu gaves kalek fanuge fawan jod kolo balwa wakitanaka arawada tuma mihiri tiriulumuga agun men eki kha kantataka kurimati laruga war kudi kudi kantataka kama bayin mihunna faha kurada ehna mes tarbiyatuge terega mikankan ibe jehe agun men ungannaadin agun menge darinna kantata daskoderuga migogotan agun men amalta bahattage beje agun men kitu kuran gehen ayatu kons mikahala misal agun men fendan kan fennan ebori mikah waragena misate ebori misal kan namada agun men teduma namaduga wagutu jehunima Allah angawani ya ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ade tanna me olani namada agun men teduweje kamuga wa namadu wagutu jehgen kama tayyar war furtama wudu ko ekama tayyaruwa ekamuga wagotuk ekan furiham kurma agun men ebanga ehmema danno mole wahakeki duniyega agun men mi hayatu eti kurman daru agun men mi Allah ge kolodumant kamuga tere mi duniyega wagota hedu kurman daru agun men abudu sandan kuran jehene agun men ge hashiganuge evves gunawanakun evves harakate mi koreve kamuga wanya mi koreveni Allah subhanahu wa taala ge kolodumant kama irada fulay got agun men ge baruga nen agun men ge hama emme ingijeves halwada ha baro wari kame efada koldana kame Allah irad fulu menuwi efada ves kame agun kanu kore ehem vejjiya agun me madama kuranwa kanta mustaqbal galmen kuran gastu kora kanta taves kurman niye ganne hinduga ad ekama gastu kora hinduga Allah subhanahu wa taala ge matin handanko Allah ge nam fulu gane ekalang irad fula minwar fulu meni kame qur'an me bunuman ada koran jehen mi agun mitaga das koran vechki ehem ma rasulullah ves mi darus mi filawr das ko deva fene Allah subhanahu wa taala agun men islami ummata mi darus migen mi wahakain liben jehene agun men ge darinna ekahada riti adapta das ko den maseh koran jehene agun men ves efada kantatta kuraruga egota amalta bahattan jehene hemi agun me dannawani mi wahakata hagigatuga miha tafsil ko miha funko agun men mi wahakata dekkumuge emme bod e beenumaki mi mikahala ibratteri filawurtan agun men hasiluko eya meduga agun men visnada eya eggota agun men nan amal kora mase kurume eyye mige asluga beenum kaf baga mihunge wahaka mire miha sab medukandala yakvani irad kureviya madama reves mi wahakage nunimi obayak baddalumu medukuramu program record kuri aminat habiba ushelubi al sheikh abdullah jamil ufeddi ali abdullah wassalamu alaykum